Početak je kolovoza, treba bi biti na Braču, na Hvaru. Ne, mene su poslali u Keln. Nije baš najbolje vrijeme, malo nekako pada kišica, hladno je, ali ja i dalje imam osmijeh na licu. Ja imam osmijeh na licu zato što smo došli ovdje voziti pol. Vjerojatno već sad vrištite i prepoznajete ovaj auto, ovo je Ford GT. Radi se o automobilu koji ima jako bogatu prošlost. Prije 53 godine, čini mi se desila ona povijesna utrka gdje je Ford napravio Ferrari na području gdje je Ferrari bio najjači. A ovo je nasljednik onog legendarnog Forda GT40. Ovo je Ford GT, 3,5 litrni V6 motor, 656 konjskih snaga, karbonski monokok, aluminijski insert sprijeda straga i auto koji je razvijao Multimatic. Ovaj auto ima jako puno nekakvih tehničkih detalja koji su preneseni drito iz trkačeg svijeta u cestovnu verziju. Auto ima aktivnu aerodinamiku, pa tako ima flepove sprijeda koji usmjeravaju zrak preko hladnjaka, ali ima i aktivni spoiler straga koji mu daje jako puno downforce. Ford se nije slučajno odlučio za V6 Twin Turbo, ovo je motor kakav možete naći u F-150 Raptoru koji nije toliko čest na europskom tržištu, ali u Americi je vrlo popularan. Radi se o jako fleksibilnom i jako izdržljivom motoru koji ima male dimenzije. 6-klipne čeljusti napred, 4-klipne čeljusti straga, 394 mm karbon keramički diskovi. Na središnjoj konzoli imamo gumb za paljenje, gumb za odabir mjenjača, odnosno odabir parking reverse neutral drive, gumb za sva 4 žmigavca, meni najdraži gumb, odnosno gumb za isključivanje traction kontrola, podešavanje amortizera koji su iznimno pametni i podizanje prednjeg kraja. Ovaj automobil ima jednu karakterističnu stvar, a to je da mu je ovjes iznimno brz, tako da dizanje iz onog normal moda, odnosno spuštanje iz normal moda u track mod i obratno se odvija u nekakvih sekundu. Ford nas voli, ali ne toliko da nam da Ford GT u ruke pa da se mi sami idemo voziti, stoga idemo sa sobom Fordovog reprezentativa. Craig, can you join us please? Hi. Okay, so this is Craig. I hope you had a nice meal. Nice and full. Hopefully won't make you sick. No problem. Okay, let's go. Okay, prvo da odložim naočale. I nemam ih gdje odložiti, naravno da ih nemam gdje odložiti jer ovo je trkaći auto. Kao što smo već rekli, ovo je trkaći automobil sa praktički homologacijom cestovnom. Znači monokok karbonski u potpunosti. I budući da je cijeli auto napravljen tako da bude aerodinamičan pa izgleda kao suza, ako pogledate izvana vidjet ćete ovaj kompletni oblik tijela je napravljen tako da ima što bolji protok zraka i što manje vrtloženja sa zadnje strane. Tako i sjedala nisu mogla ići napred-nazad, zato je motor V6 a ne V8, zato što su bili limitirani dimenzijama. Pa onda kad hoćete pomaknuti recimo pedale i prilagoditi pedale, tu sa strane postoji jedna užica koja se potegne i onda pedale idu napred-nazad. Ista je situacija i sa volanom, ovdje postoji jedna ručica i volan se pomiče gore-dole. Prilično šupalj zvuk. Šupalj je zvuk zato što se radi o karbonskoj tubi, odnosno o karbonskom monokoku. Ima dijelova u ovom automobilu koji podsjećaju na serijski automobil, poput ovog gear knoba ovdje koji je u principu iz Ford Focusa, ali ima jako puno stvari rađene specijalno i samo za ovakav automobil. I postoji ovo što se zove volan gdje ne znam šta su htjeli napraviti i užasno je kompliciran i uopće to kaže da je prebačeno iz trkačeg automobila, ali diskutabilno, no oprostit ćemo im. Okay, let's go.
pritisnete gas, druga, treća, četvrta, auto nabere poprilično količinu brzine na kratkom pravcu i onda kad pritisnete kočnicu čujete taj udarac od traga, pogledate retrovizor, krilo se diglo ovako i onda se nakon nekog vremena spusti opet nazad. Pap, to je taj zvuk. Auto ima hidrauličnu letu volana, što je super, jer danas kad svi imaju električnu letu volana, odnosno električni servo na volanu, auto izgubi osjećaj jer rijetko ko to zna podesiti kako spada. Dečki su htjeli zadržati taj old school feeling i masa im sa te strane nije smetala i to je definitivno bila dobra odluka. Ovjes na autu je odlično pogođen. Ovjes je karakterističan zato što ima dvije opruge. Jedna je uvojno rame, a druga je spiralna opruga. Zašto? Spiralna opruga je mekša i kad se vozite po ovakvoj cesti treba vam udobnosti, treba vam puno hoda ovjesa. Kad prebacite auto u track mod, kad se auto spusti za 5 cm, u principu sabije tu spiralnu oprugu i više ne bi imali taj hod kakav bi trebali imati, a i treba vam tvrđi ovjes. Zato postoji to uvojno rame koje onda počne prenositi svo opterećenje. Ovaj auto zapravo ima dva iznimno različita ovjesa u jednom paketu. Ima jako pametni spool valve amortizer koji nije moguće naći ni jednom drugom automobilu jer to je Multimaticova izmišljotina, preuzeta iz trkačeg svijeta. Vrhunska stvar. Ovo je jedan od rijetkih sportskih automobila koji nije naporan za voziti u normalnom modu. Mi se konstantno vozimo u nekakvom automatskom modu gdje je auto dovoljno fleksibilan, dovoljno je fluidan, glasan do duše, ali ne izbija bubrege i nije neugodan na nekakvoj normalnoj cesti. A kad ga uprete, postane brutalno neman. Pojave se diode na volanu koje do tad niste vidjeli. Unutrašnjost je zapravo jako minimalistična. Sve mi se sviđa u ovom autu osim volana. Zanimljivo je da je ovo poprilično širok auto, ali za volanom nemam taj osjećaj. Nemam osjećaj da se borim s prostorom. I zapravo je osjećaj kao da vozim malo širi osobni auto. Ovaj auto nije stravičan. Ovaj auto možete voziti na veliku udaljenost bez ikakvih problema, a iz druge strane rezervar i nije toliko velik da bi mogli napraviti veliku kilometražu. Zapravo je poput mjehura dvogodišnjeg djeteta ako se vozite brzo, kao i na svakom sportskom automobilu. Trebat ćete se zaustaviti svakih 200-250 km, ovisno o stilu vožnje. Ako stisnete pedalu kako spada, sumnjam da možete napraviti preko 150 km. Nedostaje mu meda. Na 200 km na sat ubrzanje je i dalje poprilično snažno. Ovo je fantastičan motor. Na benzin, ali dalje fantastičan. 250 na kup gumama na mokrom. I za kraj ostalo sam vam dužan još samo jednu sitnicu. Iako se nalazimo u Njemačkoj, iako su ovdje ceste iznimno ravne, nismo se vozili u track modu. Zašto? Kad stavite Ford GT u track mod, on padne 5 cm niže i ostane nekakvih 7 cm od poda, što je poprilično nisko, čak i za Njemačku, i rezervirano isključivo za stazu. A kako to izgleda, to ću vam pokazati sad. Prvo je osnovna stvar, auto mora biti na mjestu, odnosno mora biti parkiran. Noga na kočnicu, morate ga upaliti.
diže, odnosno spušta, tek kad napravite, skroz je elegantno za izaći, tek kad napravite par kilometara i pređete određenu brzinu. Zašto? Zato što Ford ne želi da se ičiji prsti nađu unutra kad se bude krilo spuštalo. To će vas koštati 550.000 eura ako uspijete naći auto koji nije prodan, jer navodno su prodani apsolutno svi. Sad mi je jasno i zašto. Čisto samo za usporedbu, prije ovog auta smo vozili Jaguar I-Pace koji ima 400 konja i 700 Nm. Ovo ima 656 konja i 700 Nm. Razmislite šta je budućnost motorizacije.